Ekhaya Jikelele kanti ngokumbukeli singena kwi-yure yethu yokugqibela yenkqubo kuninzi kakhulu ke esithe sabe kanti siyakuchaphazela kodwa ke asikagqibi siza kuthi ke sikhuphe iinduku zethu ezisemgqubeni hlala nathi de ibe ngulaa mzuzu wokugqibela ngoba xa kuziwe ezindabeni ayijonga siyintonga yakho esekhosi heyi zininzi iindaba esikuphathele zona qiniseka ugungqe ndim lo ukholosaka lubisi umadlongothi elogcina ncike mbukelile lihora esesilidika-dika njengamanje ilokhu kushosholoze njalo inqola yethu ifana nesitimela phela esiyi-first stop size siyoma le park station kuningi nje ke sikuphathele khona ngempela uma ngabe ke khona ungena cha bandla uphuthelwe kodwa lalela phela kusekhona-ke ozokuthola hlala nje nathi unethezeke kusekhaya lakho lapha uyaza kuDisemba wembukela imicimbi izobe ithe chithisaka omunye ke uthe ipicnic eyabantu abanezimoto uthi yekani ukugibela nobhasikidi ematekisini lokhu nishijonga ngopineapple uyawazi ama-picnic makhona lawa angithi uyabona lawa besabekwa kuthiwe bring something efana nokugqokile njengoba ugqoka ublue nje wena funeka ulethe-ke kubhasikidi wakho picnic izinto eziyi-blue yile besibuza ngayo kolwadliwano ndlebe lwethu laphezulu kwinto ze-decorations so ziyahlaba ke ngoku ziyahlabahlaba xa kuthiwa 4-4 hayi ma kuthiwa 4-4 opineapple laphana no wayi ke ndicebisa uba mhlawumbe umntu ayibhatalele nje ubhukhe noba i-back seat ubeke into zakho ungaze uphazamisa mntu kodwa ke lukhona uchuku mani phaa emateksini lukhona uchuku khanyeke nabantu bethunani liyawufika ixesha umntu ahambe ngekoloyi okwangoku mayibidume itsama ye-back seat yes ahambe 4-4 into zakho ipicnic uzibeke nje kakuhle usukele uchuku kube mnandi mbukeli njengoba sesingena nje ngehoreni lethu lokugcina njengamanje ake sibheke ihamba phambili There have been more children killed in Gaza in the last month than children killed the whole of last year in all combined conflicts. Uhulumeni wakulelizwe uthi isilinde inkantolo ethethe amacala amazomhlaba ukuthi ikhiphe incwadi egunyaza ukuboshwa kandunankulu wakwa-Israyeli njengoba iqhubeka nje ingqushu. Themba kamazizi nonzotho lona nguNosifikani uManzotho ubukele iEkhaya Jikelele apho ufumana indaba ezemidlalo nezenkcubeko kanye nezamaciko afana nami hlala ubukele ngolomvulo uyotsho ngolwesihlanu. Ikomishana yokhetho yaseNingizimu Afrika i-IEC ithi kuzoba nelinye ithuba lokubhalisela ukuvota okuzoba ngempela sonto yangaphambi kokhetho longanyokozayo. Le komishana ithi okungenani abantu abayinkulungwane ngamakhulu amahlanu abantu ababhalise ngempela sonto yokuqala yokubhalisela ukuvota ephele ngesonto ledlule ingaphezulu kwamaphesenti angama-79 intsha ebhalisile okwamanje alukho usuku olubekiwe lokhetho kodwa maningi amathuba ukuthi lube phakathi kukaNhlaba zingama-22 noNcwaba zingama-22 ngonyaka ozayo mbukeli-ke impela sonto yokuqala yokubhalisela iphele ngesonto leli esiphuma kulo. Kanti cabinet iphinde yahlaba ikhwelo elenziwe zinkokheli zase-Afrika kwingqungquthela ye-Afrika eSaudi Arabia ukuba kupheliswe imfazwe yaseGaza. Cabinet reiterates the call made by African leaders for an end to the war in Gaza during the Africa-Saudi summit in Riyadh, hosted by Crown Prince Mohammed bin Salman. The summit condemned the targeting of civilians and the violations of international law by the Israeli government. Cabinet continued to be concerned by the atrocities of the Israeli government against the people of Palestine, including the deliberate attacks on the United Nations school in Gaza and the massacre of hundreds of children who had sought refuge at the school, in addition to the continued attacks on hospital staff, patients, and hospital infrastructure. It is because of these continued atrocities that are being committed with impunity by the Israeli government with the support and protection of powerful countries that on the 17th of November 2023, South Africa, together with the Comoros, Djibouti, Bolivia, and Bangladesh, jointly referred the situation in Palestine and Israel to the International Criminal Court. Isikhulu seHamas sithi iqembu lamasosha asePalestine seliseduze nokwenza isivumelwano sokuthula neIsrael njengoba ukuhlasela kuyingozi eGaza kusaqhubeka.
Lesi statimende siza ngemva kokuba iQatar iqinisekisile imbiko yokuthi sekuseduze ukuthi kube nesivumelwano sokuthula phakathi kwezwe lakwa-Israel kanye neHamas. Khona manjalo kumongameli uCyril Ramaphosa esikhundleni sakhe njengosihlalo we-BRICS uzobiza umhlangano wabaholi ukuzodingida isimo saseGaza. Uceba uMargaret Arnold we-African Independent Congress uchongwe njengosomlomo omtsha webhunga lesixeko saseRhawutini emva kokugxothwa kukaColleen Makhubele. I-Democratic Alliance ayizange ibe ingxenye yomhlangano okhethekile wokuqoka usomlomo omusha womkhandlu waseGoli. Umholi waleli qembu kulomkhandlu uchazela umhlangano njengokusashazwa kwemali yabakhokhintela njengoba kusalindwe ukuthi umphathi walo masipala udlulise isinqumo senkantolo esithole ukuthi ukuqoka kwakhe kwakungekho emthethweni. The Johannesburg Council must be dissolved and we will not give legitimacy to the Doomsday Coalition while they are being frivolous with the taxpayers' money. This whilst we are waiting for the city manager's appeal to be heard on the 22nd of November 2023. Ukuqoka kukasomlomo kuqhubeke ngaphandle kwe-DA, i-AIC yaphakamisa igama lika-Arnold ngokuqokwa ngaphandle kokuphikiswa. U-Arnold ubese efungiswa enkantolo yesifunda eGoli. I, Margaret Sharon Arnold, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. Swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. And will obey. And will obey. Respect and uphold the Constitution. And will obey, respect and uphold the Constitution. I-NFP ithi nethemba lokuthi izokwazi ukuxazulula iy'nkinga zayo zangaphakathi ngaphambi kokuqala komkhankaso wokhetho likazwelonke lwangonyaka ozayo. Abantu bahandisela ukudla noma kuncane. Iqembu iNational Freedom Party liyaqhubeka nokuba noqhekeko ngaphakathi. Ngo-2016 leli qembu alizange lokubhalisele ukungenela ukhetho lohulumeni bezindawo. Leli qembu linamakhansela alinganiselwa kwangama-56 komasipala bakuleli. Ngonyaka odlule inhlangano yengamela ukhetho kuleli IEC yamisa ukusebenzisana naleli qembu ngenxa yoqhekeko ngodaba lobuholi. Ubuholi beqembu ke manje buthi makube nobumbano eqenjini. Simema wonke umuntu oyilunga nomthandi we-NFP ukuthi asihlale phansi uma kukhona lapho singaboni khona ngasolunye asikhulume kunokuthi sijahe ukuthi sihambisane ezinkantolo. NFP sibe sezinkantolo isikhathi eside kakhulu, sicabanga ukuthi kuyisikhathi sokuthi ke sime ngenkantolo sikwazi ukuxoxa izinto ezithinta iqembu lethu. Kusenjalo NFP ithi kumele kusungulwe uphenyo ngokuziphatha kwenhloko yamajaji kuleli umehluleli uRaymond Zondo. Leli qembu lithi ukuphawulwa kukaZondo mayelana nolowo wangumengameli wakuleli uJacob Zuma kubeka engcupheni ukuzimela kwezinkantolo kuleli. Sinethemba lokuthi uhulumeni wakuleli uzosungula iCommission ezophenya ngokuyiphatha kwaChief Justice ukuze sikwazi ukukhuleka ngoba njengamanje impression esikhona kubantu ukuthi kushuthi amajaji aseNingizimu Afrika abuye afuna ukuyibona ngosopolitiki. Ubuholi beqembu buthi buzohlangana ne-IEC maduze ukuzama ukuxazulula udaba lobuholi beqembu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Kanti amaqela enkonzo zomngxamiseko kunye nohlangulo aphinde aqala ukhangela abantu abatsha babini ekholeleka ukuba baneminyaka eli-18 kunye nama-21 ubudala abathe bakhukuliseka ngexesha kusenziwa isithethe sokucoca kumlambo iKlip River kufuphi nayi Olifantsfontein eRhawutini ngomgqibelo ebusuku. Isithethe ke senkonzo zolawulo olungxamisekileyo uRobert Mulaudzi ubongoze abahlali ukuba balumke xa kusenziwa amasiko okucoca kunye nobaptizo uqinisekisa ukuba bahlala bekhuselekile. We're looking for two congregants, two young people. One is an 18-year-old girl, and then the second one is a 21-year-old boy who were part of the cleansing ritual. Of course, they don't know each other or they are not related. It was just that they were part of the cleansing ritual which was being conducted on that Saturday night. So we're hopeful that if the weather permits us, we might be able to locate the two congregants and assist the families to find closure, because you can see one of the families members are here. They're looking forward to for us to recover the body, even though they understand that the chances for us recovering those bodies while the people while they're still alive is very slim. They understand that, so we're hoping that we will be able to locate the two young people so that we can assist their families to find closure.
Bukeli ziyaxhalabisa kakhulu imvula ezikhona ngoku kwaye ke njengoko simvile umnumzana Robert Mulawuzi exhobisa kaloku into yokubana zeniqaphele isimo sezulu xa nibe kanti nenza izici ezifana nezi. Kodwa ke Mbukeli, qaphela ke isimo sezulu nasi silandela. Itumente yebhola ekhatywayo ebanjwa minyaka le esinekeneke eSnake Park eSoweto soloko ke itsala into phani yabalandeli. Kulona unyaka bengahlukanga nanjengoko abathandi bebhola ekhatywayo bebephume ngobuninzi babo kweziveki zine ezidlulileyo beyokuzimazisa lo mdlalo. We're becoming more stable as as a tournament, as games, more respected in the community, and we then hope that with that type of stability, consistency, and the extra support that we're starting to get from the traders, the players, and even some of the media houses will then help us to achieve what we really wanted to achieve with the tournament, which is to bring infrastructure into this community, especially a sports complex and even trading centers, so that the young entrepreneurs they have something to look forward to Snake Park. Looking at the masses that are here, it's the voters' weekend, but people have said let's go and register and then come here for the tournament. What makes it stand out from the others? I think Ugutile tournament, it's not our tournament. It is not the team's tournament or any other person. When we started the tournament, the community said, Lentolena, Akseyetu, Akseyabo, Eyumpagat. And it's because we've allowed it to take that life. Where as organizers and even as the other supporting structures, we do this community firstly to give back into the community and empower people. I don't know what the other tournaments are doing their tournaments for, but this one, the difference with it is a tournament that gives back to the community and wants to promote a Snake Park so that it brings the right investment and infrastructure into Snake Park. On the set side, we've lost 4 members of the tournament, of the LOC, from the big brother. I mean, Soweto Young Men United, within the whole structures of the tournament. We were struggling and wondering who's going to fill the gap of the 4 people who have lost their lives, because they played a fundamental role here. There's been peace because it represents what our fallen heroes Untla, Bambas Manga, Uvusmuzi Sengwayo, no Marcus Mahlangu, and even the young Winnie Mandela Tembeni Manana. She was one of the females who were contributing a lot into this tournament and its growth. All those people today, wherever they are resting in heaven, we hope they look down and they are proud, and we thank them for the protection that they've given us to even Sigcine Sesilana, even successful is a Pell and Amhlanje.
Siphinde sikamukele ke mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Kanti ke njengamanje mbukeli ke siqhubekela phambili nezindaba kanye nezivakashi sikuphathele zona. Abesifazane bamaNdebele ave beyigqaja ngeimpahla zabo. Eimpahleni zabo kuvele kugqame nje ke imvunulo ekhombisa ngokusobala ukuthi bayayigqaja ngamasiko abo. Imbala yabo eshanga imbala egqamile icacisa ngokusobala ukuthi lona ke hayi umNdebele awudideki nje mbukeli. Esigabeni sethu ke sohlelo lapha sibheka khona ezakudala. Sithe nje ake sibheke imvunulo egqokwa ngowesifazane oshadile. Kanti ke lapha e-studio sivakashelwe uHleziphi Mahlangu. Mamhleziphi asikwamukele la ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje. Ngiyathokoza noxolo. Hayi uyabona lobo buhle sikhuluma ngabo lapha ngiyabona manje ngoba sengikubukisisa. Njengoba ubona nje. Nakho ke into eshoyo makuthiwa mama bamaNdebele abe beyigqaja ngemvunulo yabo enhle. Ake siqale nje mhlawumbe ngokuthi ke sikhulume ngokuthi ngiyazi ukuthi kunomehluko phakathi kwendlela umuntu owesifazane ongashadile agqoka ngayo noshadile uma ngabe siza la emvunulweni yesintu. Njengoba ngembethe nje ngingumma weNdebele owendileko. NginguHleziphi, ngimfaza kwaNtuli, nginguNasibanyoni. Ngingumzangobe ngegama lami lokwenda. Njengoba ngembethe nje la ngaphambili ngivunule itjoholo. Ngemuva ngivunule isithimba. Kuyafana ke kumntazana ongakendi, umma ongakendi noma owendileko. Isithimba sisimbatha sonke, sisivunula sonke. Kodwana itjoholo iyahluka. Umntazana uvunula irhabi nephephethu. Lokho kwala ngaphambili kuhluka ngaphambili kuphela. Mina njengomma owendileko ngivunula itjoholo le begodu ke kunephotho zimbili ezivunulwa bomma. Ingolwane ziyafana zedinini, zikhona nengolwane zenyaweni, bese ke ngifaka izungwana. Idzila le izungwana ivunulwa ifakwa ngumma owendileko bese ngiphosa nesirholwane ke phezulu nembengela. How idzila ile elgold lele lapha entanyeni? Idzila izungwana. Abantu bazomangala ukuthi ke ligqokwa mama bashadile. Ukubona ukuthi lately intsha nje ihloba ngalo bayayiqhokela nje basileyo ke. Cool. Sihlonipha kakhulu thina idzila noxolo ngombana ilithwayo lokuthi ngingumma owendileko. Nangimbethe ngalindlela ngembethe nengubo le ngifake nedzila ngihlonipheke ngiqedile nanginjalo ngingumma weNdebele owendileko. Yeah, ifana nedzila mnwana kuhle yeah. So isizathu nje ngiyazi ukuthi futhi ikakhulukazi nje kuma cultures ahlukahlukene kithi kodwa awethu thina abantu abamnyama ngiyazi ukuthi in most cases uma ngabe umama oshadile kuye kuthiwe uvala amahlombe. Mina nje njengomZulu ngayalwa nje kwathiwa nje ubabezala njengabona amahlombe akho obombo lapha ntombazana uma ungabe uhamba emzini wakho. Ngiyabona ukuthi nani njengamaNdebele nani kubaleka kangakanani ukumboza amahlombe. Kuhle akusi kumboza amahlombe kithi. Ingubo kuhle vele uyimbathe emahlombe uyiqobothele ngaphambili. Kithi kuhle kuvala izitho. Uyabona nangijikako ngemva idedadedile uvala izitho asiqindi idini ngesiNdebele ukuthi ifike la edinini. Kumele yehle ivale izitho. Zizitho zikababa lezi. Engamelanga ibone umphakathi. Omunye ubaba kumelanga azibone. Nangembethe nje ngihlonipheke khulu njengomma weNdebele. Omunye ubaba ngaphandle akumelanga azibone. Nabafowabo akumelanga bazibone. Zizitho zikababa uNtuli lezi ezibonwa nguye yedwa kumele ngizihloniphe. Kungakho noma ngikhamba uthole ngiyazibuthelela. Uyayibuthelela. Manje wamamntuli ugqoka kanje umule emzini kwaNtuli emzini omkhulu noma nawe kwakho nje uhamba kanje? Ngiyambatha ngikwami, ngiyambatha ngisekha kwami kodwana noma ngingambathi ngivunule ngimbatha amarogo kodwana ngiyaphosa emahlombe ukuhloniphisa idineli. Nekha kwami ngokunjalo ke ngiyambatha ngihloniphise idineli. Njengoba ungibona lapha nje. Yeah, bengizocela udirect ukuthi sicela ame kulesi sithombe angabe saqhubeka adlule kuthi ngoba ngifuna sikhulume ngaso. Yini ngolwane lezi? Yazi ngolwane. Yes. Hayi yabona ngiproud ukuthi ngizibiza kahle. Uyafunda? Yes, ngiyafunda. Zingolwane zona ke ziqokelwane. Ngiyabona ukuthi ngathi ziyasinda kodwa. Ayisindi. Asisibudisi nakancane. Asisibudisi siyakhona ukujiva ngazo siyagida. Kungakho sigida ngazo, kungakho sigida noxolo siyagida ngazo ingolwane. Uma lona kanje utatele ngesikhethu. Sithi utatele nakanjaya. Ingolwane lezi uzimbatha nedzila. Uyabona idzila nasiya ikhona godu lapha. Enginyaweni lapha.
Oh, so Yidzila leyo. kunedzila laseyinyaweni kunedzila lasentanyeni yentanyeni nala eqababeni thina sithi kuseqababeni la emkhonweni uyakhona ukuyimbatha idzidlana efitshane ehlotshiswe kwamhlambe inamabhengele ibhengele ngapha kodwa lapha ke ngumma owendileko lo uyahluka ke emntazaneni ongakendi umma ongakendi. Oh ngiyabona lokho kade kusho yini iphotho leli uyabona mina nje ngivunule itjoholo umma loya uvunule iphotho. Ingubo ayembetheko lesibiza umbhabhadlelo mparo ingubo sembatha yona ke navane uma nginomnyanya kwami isithombe lesesidlulile kwesa kulabe nginomnyanya kwami bengenisa bobaba bengiyokulochisa ngosondo ekseni khudlwanyana so nangiyokulochisa abomma ngiyokwembatha njaya then ke ngiyokugida ke uyabona uphethe nezenjani uyogida ke nakanjaya ulungele ukuthi ayogida. Ingholwane lezi ziyahluka ke la kibomma zimbili ngapha ebantazaneni amatlawana zine ngapha emlenze omunye zine imlenze emibili bese ke nangiyokwenda ngikhamba ngivunule njengetlawana lezi ekhabe ngizimbethe nangithombako nangikhuliswa ngisuswa ebuntwaneni ngingeniswa ebntazaneni ebuntombini ngiyokhamba ngivunule njalo ke isithimba sami ngivunula iphephethu wami ngifaka nengholwane zenyaweni ezine ngapha nezine ngapha nangifika ekhaya kwami nabaceda ukungivunulisa inthimba zabo bazongikhupha iphephethu leya bangifaka itjoholo nesithimba sabafazi abendileko bese nenyaweni kuyahluka ke angisayokumbatha ingholani ezine ngapha nezine ngapha ngimbatha mbili ngapha bese phezulu ngifaka idzila nangapha ngifaka idzila njengoba bambethe uyambona kumalo umbethe itjoholo loya ongemva umbethe iphotho nakanjaya. Oh hayi cha hayi kuhle impela ngiyabona kuhle manje mama lezi izikhathi zamanje nje ungathi uyayibona yini intsha ikuthakasela ukuembrace ukuthi ngobani ugqoka izinto imvunulo enhle ekanjena igqoka ngolwazi ukuthi lokhu kuchaza ukuthini noma nje sebegqoka for njengoba bengishilo naseqaleni ukuthi mhlawumbe sebegqoka just for fashion ngoba kuhle. Kanengi noxolo bambathela ifashion abantu abatsha. Uyabona nje ukuthi umuntu umbatha akazwisisi ukuthi nangembethe nje ngembathele ini uyabona nezungwana abazwisisi ukuthi izungwana imbathwa ngimi umma owendileko yena akayimbathi izungwana ngoba ifana nedzila mnwana njengoba ufaka iring njalo iring yomtchado angitsho nami kusymbolize iring yomtchado uyazwisisa so nokwembatha nje lapha nalapha uthola omunye wembethe umbhalo ngile yembalabala yama stripes ingubo uthole umbethe uvundlile ama stripes lawa ambathwa aya enzasi uyabona njengoba ngembethe so awaya enzasi awavundli ukuvundla ukuthi uwase emasayidini awavundli ngaleyo ndlela. Manje ngiyazi ukuthi ikhona futhi enye ingubo yipi ke le ngoba ngiyazi ukuthi enye efakwayo la ifakwa ngoba usushadile kodwa futhi ikhona iphindi ifakwe futhi noma mhlawumbe uma uhambele umyeni ushonele umyeni ugcina ibhidi ke lelo ibhidi le ebovu enembala ebovu nombala onzima ibhidi ngizoyibe kanjani i-wedding gown. Yes Mina nangiyokwenda ngiya ekhaya kwami ngakhamba ngombhalo lo wama stripes ngikhamba ngembethe wona ngivunule njengomntazana itelerina nangifika ekhaya kwami nabangikhupha bangivunulisa ngokwesibona yes ukuthi ngibe mfazi wemzini ke kwantuli kanje kulapha bayongembesa khona ibhidi nani ke bazongembesa ibhidi leli bazongembesa lona balifake incobotshelo impelete balifake incobotshelo bayangivala ukufikela enzasi balifaka ngaphezulu kwale engize ngayo ukusuka ekhaya ikumbese umbhalo bafaka ibhidela phezulu bese ibhidela ngileli engelimbatha elisymbolize ukuthi ngingumma owendileko bese ke nasele ubaba abhubhile sekadlulile phasini ngoba nangingena ekhabo ngangena ngembethe ibhidi ngambathiswa ibhidi besichata ngalelo langa ngitsho nangiyomngcwaba ngembatha ibhidela godu umtchado wethu wokugcina uyazwisisa umtchado wethu wokugcina njengombana naye ngapha ngeboxini apha bamembesile ibama nje lonje begqoke kanje nje uthi ngihambele umyeni
No, akakakhanjelwa uyashada la bafike bamgqokisa mayifika. Uyachada uyabona ke njengala bengembethe nakhona la besisemnyanyeni ke nakhona la ngiyoke ikumbe sebe ngitsho le la ngembethe iphotho ngivunulile vele nginguma ophelele ngilungele ukuthi ngiyongena estikini ngiyogidayo. Manje ngiyazi ukuthi ke ngeke nginake laphana makufike sovakashelwa abemvunulo yamaXhosa ukholosa ke lo ngisebenza naye uyesuke ekhuluma nabo ke ba turn around bahambe nemfashini yabo lapha ngibabuke. Into engiyaziyo ukuthi ke eyamaXhosa imvunulo iyadla lapha ephaketheni. Manje eyamandebele yona ihamba kanjani idzili leli nje? Lithini? Yona iyaluma ngoba nje umncamo sewuyifashion ikhulu noxolo. Uyabona ivunulo esimbatha nje iphothelo ngendlela yenziwe ngakhona iphothelo layo ayisafani nalokha. Iphothelo la lokha alisafani la nje alisafani nalokha nemncamo le ithe ukuchuguluka kancane kunaleya yakade noma bayibuyisile yakade abo Staktailor ilihlole komo ivutha njalo ijuba nobukhobe njengoba le esisebenzisa nje imncamo ijuba nobukhobe zona ke aziphumi zihlala zikhona neStaktailor zihlala zikhona neminye nje omhlophe nonzima uhlala ukhona so izizinto ezinande zibuya kodwa zikhamba kodwa zinande zibuya uyabiza ke yona ivunulo yesiNdebele iyabuza ngoba umparo loya lo engikutshengisa wona umpaphatlelo loya hey jama ngingathengisi ikhulu ngoba phela kodwa kumele vele ukuthi kulumele esandleni ngoba umuntu uyabuka nje lokubuka nje le necklace ukuthi miyenziwe ngesandla kuthatha isikhathi sokuthi umuntu yenzela manje vele naye ukuze eze ngoba abantu abenza lezi zinto nabo indlela yokuyiphilisa ukuthi kumele basemsebenzini kumele sebusiness yamambala umuntu ukhona ukuthi athi anganamsebenzi angakaqashwa anyway ahlale ekhaya aphothele uyaphothela ukhumbuleke ukuthi inthoro isiholwa nesi udobha inthoro ngambili uyacabanga ke naka yokuphothela umbhabhadlelo loya uyawuqeda nemike umbhabhadlelo loya i2 months uyayiqeda ahlezi phasi adobha inthoro ngambili nakhona lapha udobha inthoro ngambili manje zikhona indawo mamntuli lapha mhlawumbe umuntu osasemusha ofisayo ukuthi oyazi ukuthi ena ugudi ngezandla zakhe uyathanda na ukwenza izinto kanje zikhona mhlawumbe indawo lapho kutrainwa khona ukuthi wenza kanjani lokho kanjani lokho kuyasiza futhi nokuthi mhlawumbe isiko lokho liqhubeka kanjalo ngezizukulwane kungasali nje ngomama estamahlangu ukuthi mabengasekho mhlawumbe bona bese kuyama akasekho umuntu osezokwazi ukwenza lokho kade kwenziwa uyi zikhona indawo lapha kunabantu ababandulako ngokuzeleko aba trainer full time aboma njengabo Mawu Esther uNostokano Esther Mahlangu njengabo ma abonoThembi Mkhwebane aboma abonoSinki lo onabo Nostokana ngalinge Nkosini nami ngiyakwazi ukuphothela noma ngisemsebenzini ngingakhona ukuthi ngihlale phasi ngihlalelane nawo umncamo ngingababala nje banenge abantu abaphothelayo umuntu akabafuna ko banenge hle hayi siyabonga kakhulu mama Ntuli sizozivakashela ekhaya Jikelele hayi mina sengazi kakhulu uyabona nje ukuthi mangiphuma la khona uza kwethu lapha oMndebele ngizobe sengimtshela ngithi ngholwani lena iphotho leli iphotho leli yingubo le yizungwana umtshele ngelinye ilanga ke sikuvunulise nawe ngibe nje uye uyabona nje ube Ndebele ngibe nje ngingene ngisishi kwaNdebele siyabonga kakhulu ke mama ke isikhathi sakho nje sikuthusele konke okuhle umbukeli ke lo bekumama ke uhleziphi besixoxisana naye ke la ekhaya Jikelele esichazela nje yena ngemvunulo nobuhle bemvunulo yamaNdebele hayi ke impela sengiyazi nami kakhulu ke ngayo sengakutshela nje ixoxele wembukeli uma ngabe nawe ufisa olunye ulwazi okwamanje ke asinje ke qunga seyitolo sobuya emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele embukeli wekhaya Jikelele sibonge kakhulu ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi ngaphambi kwekhefu sibe nengxoxo emnandi lapha yana noma uhleziphi ongumndebele ke ezosifundisa nje ngemvunulo yamaNdebele esitshela ukuthi yini sengibuya lapha ke ngikhuluma naye kumakholi kukholosa ngithi ukholosa ngake ngakubona ke wena ugqoka idzila umama uyasho ukuthi idzila ligqokwa abantu abashadile kholosa nisasho kuhle nathathu
ngakubona nje uyigqokile ingase intithoka egold kanti awunalo ulwazi lokuthi igqokwa ngabantu abathathiweyo. Hayi kaloku. Uyabona kuyasiza ukuba nezivakasho njengomamtheziphi ngoba ziyasifundisa ukubaluleka kwezinto. Kaloku yabona kule nto itshoyo wena mamtshali. I think uba zandicacise kuba kaloku ezinto ziyenzeka ziphinde ziphele. So ngela xesha ndandiyifakile right kwakukhona wena into eyayingathi yaqukunjalo kodwa uyayazi ke into yobana ngamanye amaxesha iye iteam le iphingwini usajonge inkqubo ukuthi uyaphela. Hayi anolinda makholi nilinde umzuzu uzufike ningahambeli phambili. No but ndiye ndayithanda kakhulu le nto ayitshoyo endirhalela into yobana mhlawumbi ekuhambeni kwexesha kwesi siqendu sethu saza kwantu sike sidikide mani indaba yoku-evolva kwiculture kuba zininzi izinto nasesixhoseni ekuthiwa mhlawumbi ufumanisa into yobana kuthiwa heyi into ethilwe ayinxitywa inxitywa ngabantu abatshatileyo mhlawumbi ngelaa xesha abantu babeyiseka kudala babeyisekela phezu kwalaa nto ngamaxesha ngamanye ngoku abantu sebezithanda izinto and iyakwazi na uku-evolva laa nto into yobana idziri inxitywa kuphela ngabatshatileyo idzili ewe inxitywa kuphela ngabatshatileyo. Yabona nathi nje njengamaZulu isicholo uyabona lesihle lesi abantu abasigqokayo bese besifaka sigqokwa nje uma ngabe usumama usuthathiwe icholo kezomama kodwa ke vele nje ubusho nawe ikhathi mayihamba ke I think kodwa more than anything kusuke kuulwazi abantu abanganalo abantu nje basuke bengenalo ulwazi lokuthi lokugqokwa yini wena ubona into enhle uyathenga uyagqoka ingakho ke kubalekile ukuba nezivakashe njengalezi ukuthi sifundise ababukele emakhaya ukuthi ke isiko lithini yes njengalo leno nditsho into kubana ewe bayeza basixele into bana le ngobani mhlambe uba singangena nzulu ngentsingiselo uba kutheni inxitywa mhlambe ngumuntu ongumama uba ngaba mhlambe uyintombi okanye uyintombi into njengami uyayinxiba zintoni ezenzekayo. Uyabona kwasho ke ntombi into impela ke hayi usichazelile umama buka nje usikuhle kanjani into zakhona ayizinhle imbalabala enjani cha sihle kodwa isintu sethu siyabantu abamnyama futhi nje ke siyayigqaja siyayiqhenya ngokuba nensimbi kuba ndithi xa njonga nensimbi zakwaNdebele ubona into bana nathi apha esixhoseni siphinde sibolekane into ethi noba wena mamtshali siyokwehluka ngokwenhlanga ufumanisa into bana kukho amaNdebele kumaXhosa kodwa siphinde sizalane lento iyabonakala kulwimi esiluthethayo iyabonakala nakwimpahla esizinxibayo baziphinde kwazona zithungelana into ethi ke singumntu omnye singama-Afrika. Yazi sakhuluma ngendaba zesintu ngike ngabona laphana ey'nkundleni zokuxhumana kukhulunywa ngodaba I think kunomdlalo omusha osanda kuqala wona ke into bebe-highlighta lapho isiko sakhuluma nje indaba zamasiko isiko lokungenwa ukuthi for example uma ngathiwa kholosi uyashada ushada ube nomyeni wakho nje bade sixoxa nje nomama ukuthi ena leya ngubo leyani igqokwa uma ngabe umyeni wakho mhlawumbe esedlulile emhlabeni bese kuyenzeka ngebhadi umyeni wakho adlule emhlabeni kunesiko ke lokuthiwa elokungenwa. Hayi ke uyabona ke ngoku sithwesa uxanduva kubaqulunqi bethu into yobana basinabele nzulu ngelisiko kodwa ke mbukeli ngoku masirhabulise kuqikelelo lwemozulu.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Ubusanda lungena mbukeli ufikela sesichwechwela ngasemnyango. Kodwa ke ungaxhalabi kukhona esekuphathele kona namhlanje kwezobuchwepheshe. Fumanisa ke ngempembelelo ye-Agritech eMzantsi Afrika. Apho ke ubuchwepheshe bokulima buphucula indlela zokusebenza ukulwa ukutshintsha kwemozulu kunye ke nokukhuthaza icandelo lezolimo elizinzileyo nelisebenzayo. Ukusuka kaloku mbukeli kwi-tractor ezisebenza nge-GPS ukuya kwi-drones kunye ne-satellite innovations. I-Agritech ke ilungisa ngokutsha ikamva lokulima ngelixa ke ijongana neenqwalasela ezifana nemigaqo-nkqubo yokubuyiselwa komhlaba kunye nokuthembela kwamanye amazwe. Sizawuxovula ke le ngxoxo mbukeli naye umnumzana uReggie Ngcobo ukhona ke esawuqhagamshela naye. Masikubulise mnumzana uReggie sikwamkele enkqubeni yethu ekhaya jikelele. Asibulise msakazi nabalaleli bakho. Enkosi kakhulu ngoba nathi hey siyeva apha into yobana khona nee-tractors ze-GPS senditsho into leyo yayingekho endulo into ethi izinto ziphucuka ngokuphucuka. Ingaba mhlawumbe usinabisela into yokubana le nto isebenza njani kwaye singathanda ukufumanisa into yokubana ezi-GPS kunye nobuchwepheshe be-drone kube nefuthe lini kwimveliso yamafama aseMzantsi Afrika. Msakazi sibonge so over nje the past 50 years siyacabanga ezolimo seyike ukushintsha kancane ngokufika ke kwe-technology kuningi osekushintshile sekukhona ama-drones kuningi okukhona okwenza abalimi bethu bakwazi ukuthi basuke etweni yokuba manual nanokuthi laba abeyilwane bakwazi nabo ukusebenzisa indlela zobuchwepheshe ukuthi bakwazi ukwenza izinto ababezenza ngezandla zabo. Ngike savakashela lapha ezweni laseKhatar bathola nje umshini okwazi ukusenga iy'nkomo eziwu-100 in less than 5 minutes. So kuyatshengisa ke lokho ukuthi ziyashintsha izinto, i-technology yangena nalabo ababreed ama-plants iy'tshalo akuthatha isikhathi eside sebasebenzisa ubuchwepheshe bakwazi ukuthi iy'tshalo zikwazi ukumila ngokukhulu ukushesha. Ama-drones sebeyakwazi manje abantu ukusebenzisa nje i-drone ukubuka ifamu lakhe noma ngabe lu-1000 hectares akasezukwazi ukuhamba ngey'nyawo. Uyakwazi ukufaka i-drone ihambe imbhekele ukuthi yini ekhona. So kusize kakhulu ukuthi i-technology khona ikwazi ukusebenza ngoba yenze ezolimo nazo zikwazi ukubalula. Hey kulento ibalulayo ndiyathanda ukuva into yokubana mhlambe i-reception izawuba njani okanye iye yaba njani ingakumbi xa sijonga kubantu basezilalini kuba uzawufika phana ngootata omkhulu abadala ababona mhlawumbi ubuchwepheshe ingathi hey buzawudilisa because xa uthi beniseKhatar nabona umshini osenga iinkomo eziyi-100 ngexesha nje elincinane ingabe i-reception injani. And xa uthetha ngoma we-drone yena ividiyo phaa kumakhasi onxibelelwano ibhabhela phezulu isemakhaya babaleka abantu abadala bathi hayi intakatho le. Ingaba mhlambe in terms of abantu abadala besamkela le technology ingaba mhlambe injani? Mzakazi ushintsho nje noma ngabe kuphi lithanda ukuba nayo leyo nkingana abanye bengaluzwa kahle abanye beluzwa kahle naloko ushintsho kusuka kumanual lokho sikusebenza nje ngezandla zethu kuba khona naloko kodwa ke bakhona sebebonile abantu abadala nje ukukhalokho kuyabasebenzela ngoba ibanga belihamba kanti nayo sethanda ukukhula. Yingakho sisibagqugquzela abalimi bethu laba sebekhulile ukuthi abasondeze iy'ngane zabo ikakhulukazi ngoba zona ziya-understanda lento ye-technology kuba lulana kodwa ke siyacathulisana nje nabalimi bethu laba bangakayi-understandi kahle njengokusho sike sayibona nathi ividiyo bayabaleka bona kanti ababeki lokhu kuzobasiza. So-ke nogandaganda besimanje abasabona labaya sebeyatshala same time ulima uyatshala uyafaka kwenza impilo ibe lula kakhulu njengamanje. Kokuqwalasela kugxininiso ekunciphiseni ukuthembela ekuthengweni kwempahla ezisuka ngaphandle okanye kumazwe angaphandle urhulumente ubona i-Agritech mhlambe inegalelo elinjani ekuphumezeni ukhuseleko lokutya kunye nokuzilimela koMzantsi Afrika? No, siyagqugquzela kakhulu ukungena kwe-technology ngoba iyasiza yenza izinto zibe lula. Into obuyenza kuthatha 2 weeks noma 6 weeks uyayenza ngo2 days. So lokho kwenza ukuthi lento itshalile izoshesha njengoba kade ngisho sekukhona nama-plant breeders basebenzisa i-technology ukwandisa ama-plant. So kuningi okusizayo kanti lokho kuzokusiza ekutheni nezinto eziningi ebesingazitshali
sikwazi ukuba nazo singarely kakhulu ezintweni esithatha ngaphandle ngenhlanhla kweNingizimu Afrika uningi thina abalimi bethu abakutshalayo esikhambise emazweni ase-Afrika nasemazweni aphesheya uningi njengoba kade ngisho nakhona lapha eKhatar besiyobheka wabona basogwadula ukuthi yini abangayidinga kuthina kuyasijabulisa ukuthi siyaxoxisana nabo kuningi abangakuthatha so i-technology izosiza ukuthi noma behlele eKhatar babone ukuthi cha labalimi balapha eSouth Africa benza lokho esivumelene ngakho ngoba i-technology yazi ukuthi iyakwazi ukuthi njengoba ibhabha nje i-drone bayakwazi ukubona nabo cha ithini sibanibani yenza lokho esasivumelene ngakho siyacatha i-technology izosiza abalimi bethu ukuthi basondelane eduze nayo ngoba iyokwenza impilo yomlimi ibe lula futhi inenze ukuthi asheshe akwazi ukuthi avune adayise ngokushesha. Njengoba usitsho mnumzana uReggie into yobana kuyobonakala into yokubana impilo zabantu abalimayo zizabalula kodwa noxa kunjalo ikhona ingathi mhlawumbe izoba sisigrogriso abantu babe nexhala ungathi mhlawumbe yeyiphi indima urhulumente ayibonayo kubatyali izimali babucala exhaseni ukukhula nophuhliso lweagritech kwicandelo lezolimo eMzantsi Afrika kwaye ke ndiyathanda into yokubana usikrobisele ngokuba mhlawumbe izawenza njani urhulumente uqinisekisa into yobana abantu abanayo inqalabo ingakumbi xa sijonga kumba we-land reform. No ayikho yebo kuba khona lokho ngoba phela i-technology uma kade uqasha abantu abawu100 mase kukhona i-technology mhlawumbe usala naba50 so but okubalekile siyasebenzisana kakhulu nalabo bezolimo eNingizimu Afrika nalabo kabaletha i-technology kodwa kokuhle ngayo i-technology ukuthi nayo phela idinga umuntu ukuthi ayisebenze so uyazi ke agriculture sisizinayo kakhulu akujwayelekile ukuba kuya ngesizini i-technology noma ikwazi ukuvunya kwezinye indawo kodwa khona la usadinga khona abantu njengama-graphics uyabadinga so ukusebenzisana nalapho ukuthi awuzuvene nje overnight ureplace i-manual labor ngokuthi sekukhona imishini nabo abantu abalimi siyasebenzisana nabo kubancanca ukuthi ake sibafundiseke laba abasebenzelayo ukuthi basebenzise le mishini ukuze bangalahlekelwa imisebenzi nabo bakwazi ukubona ukuthi le mishini isetshenziswa kanjani nakho konke okunye so kuyasiza-ke nako lokho ukuthi sikwazi ukukuhlanganisa ukuze ke siqhubekele phambili. And bensazoza apho kanye into yokubana mhlambe xa sijonga ngokomsebenzi kuba abanye abantu bazawukhala bathi hey since kuza le technology into ethi sizawulahlekelwa yimisebenzi. Ndiyathanda usikrobisa into yokubana ingaba zikhona na inkqubo zemfundo noqeqesho ongathi mhlambe ziyaqhubeka uqinisekisa into yokubana amafana anazo izakhono ezidingekayo. Amafama anazo izakhono kanti nawo futhi ayazidlulisela kulaba abasebenzelayo ukwenzela phela ngoba umlimi noma ilethe i-technology okubalekile ukuthi ingabe engasakwazi ukusebenza naye rely ku-technology ngoba nayo imishini la izihambeli yebo ugandaganda uyafika ufuna ukwenza konke awusalime bese kutshala umuntu kodwa uyabadinga abantu kuye ngokukhulu-ke be-operation yakhe umlimi so ukuqeqeshwa kwabasebenzi basemapulazini kuyalekelela nako ukuthi bakwazi kanti nalaba-ke abasuke bebuyelwa amaplaza abo ngaphansi kwe-land reform nabo bayathola lelo qeqesho ukuthi lento isebenza kanjani kanti nani ningayisebenzisa kanjani ukwandisa ukuthi ikwakhele ifama ukuthi isebenze. Ingaba mhlambe ikhona imimiselo ethile ongathanda into yobana uxhobisa ababukeli ngayo mhlambe ekhoyo wokusetyenziswa kobuchwepheshe ukuze babe kanti baxhobisekile bayayazi yonke into eqhubekayo? No impela siyabanxusa abalimi nalabo abathanda nje ukulima ukuthi ake basondele kakhulu kule yaka agriculture ngoba izobasiza i-technology ayisona isilwane efanele basibalekele isilwane efanele basondeze eduze ngoba izinto ziyashintsha awucabange nje mangathi kuwena uShoprite ufuna ispinach in 6 weeks uma ungayisebenzisa i-technology kuyothatha isikhathi ukuthi ukwazi boze badlulele komunye umuntu so siyabanxusa abalimi ukuthi basondelane ne-technology la isiza khona bayisebenzise kanti-ke nokusebenzisa-ke laba bemanual lapho ngoba ngisho nje into yama-grapes asilula kahle kahle ngoba afuna ukukhishwa ngendlela adinga umuntu so-ke nalapho lokho kusebenzisana kuyasiza kakhulu. Mnumzana uReggie masibambe ngazo zozibini ngexesha lakho. Siyabonga.
Lo ke mbukeli ebesithetha naye kuye umnumzana uReggie Ngcobo othethela ke isebe lezolimo kuzwe lonke nobesikebisela ke ngomba wokusetyenziswa kwezobuchwepheshe kwezolimo. Siqola siqonqotha ngolohlobo ke mbukeli hey kuyaphawuleka into yokubana ngenene now that sikwi 4IR isigaba sesine sobuxhaka-xhaka bemihla 4th Industrial Revolution izinto zinyukela ngasentla yonke into uyamva uthi kumshini wokusenga inkomo ozawusenga inkomo mhlambe zibe yi10 ngaxeshanye in few minutes. Aw, yaphela imisebenzi yabantu. You sendicinga phela kuzokwenzakala kulabo bebesenga. Yeah, khona technology nice but sometimes uyabona inama kuhle kuphinde kube nama disadvantages again. Nenkolelo zasemakhaya kaloku yabaza abantu bakudala ngokuba inkomo kufuneka yenziwe intoni mhlambe xa kuzoza ngoku isixhobo esingugandaganda inobi ihamba ithini mhlawumbe kuyosetshenziswa kakhulu lezo kuyobe kumilkwa kusengwa lezi mhlawumbe ezobisi edayisa ezitolo ezinkulu. Uyabona ngisho lapho kungenasinto khona ukuthi njengasemakhaya isibayeni ukuthi mikhishwe isibayeni inkomo. Hey kodwa ke ingase singaziqhelanisa nezinto kuba hey dibone ivideo njengoba ndisitsho uba idrone ibisiza kwabaleka kwathi hayi bafikile abathakatha amagqwirha yintoni le bhabhayo futhi yabisondela uyibona uba ingena kwizityalo ndathi hayi kwachapha kodwa ke kuyaphawuleka mbukela into yobana funeka siziqhelise ngobubuxhaka-xhaka bale mihla kuba ingathi kuzoba impilo yethu yemihla ngemihla sibambe ngazibini ke ngokuba beninathi ukusukela kulaa yure yokuqala de sibe kanti siyayisonga siyathemba into yokubana oku besiniphathele kona yinena bekanti niyakonwabela. Sibonge kakhulu umbukeli ngokuthi nihlanganyele kanye nathi kusukela ekuseni ngehora lesithupha kuze kube manje njengoba nje ke sekuzohlangana kugama noma ke kushaye ihora lesishaga lolunye sonibona futhi kusasa ngesikhathi esifanayo nibe nosuku olumnandi nisale kahle.